عشقê seher Arif ziyaret kir, bi abê çeşm û xûnê dil wudû best û taharet kir. Werîn cema hilâlî da ji eksê mahê nû bînî, ku xanê mihr û cergê çerx û xanê rozegaret kir. Bi mîzan qewsê mahê nû li wechê dîlberê min dî, ji çeşm û goşeyê ebrû bi dor camê îşaret kir. Bi ebsaran nezer min çû ji çerxê qewsê ebruwan, şukurxwazin ku şehvankarî ber eynê bîsaret kir. Ji ber dêmênê qab avêt û destûra tewafê da, di sehyê bêt û ihramê we min eswed ziyaret kir. Di dîdarê hezaran can nîsarê meqdemê yarin, kesê canan bi can bînit di eşqê wî ticaret kir. Bi dînarê dinê zinhar diyarê xwe tu nefroşî, kesê Yûsuf firotî wî di alem da xisaret kir. Tenê ew secdeya şukrê te bir mihrabê qewseynan û delq û şeml û seccade bi vê avê qesaret kir. Di behsê leelîleb her xamî narit tebî elmasî, welê te'sîr û feyzê mihrê tedbîrê heraret kir. Di îcazê beyanê de suxen ger bête însafê, dizanit muxteser her kes melê sihre îbaret kir. Êvara û bixêr temaşevanên hêja, em silav û hurmetê xwe ji we re pêşkêş dikin di qerarên nûbiharê yên medyaya civakî ji Facebook, YouTube, Twitter û Perîskopê. Niha em di weşana zindî de ne, em kêfxweş in ku hûn careke din me taqîb dikin. Em bextewar in ku hûn me taqîb dikin û em ê kêfxweş bin ku hûn kanala me cere bibin abone û kêfxweşiya xwe ji me re nîşan bidin. Temaşeger û taqîbkerên hêja me bernameya xwe bi şeireke Malayê Cezîrî dest pê dikir. Şeira Malayê Cezîrî dibêje derê meyxaneya eşqê seher Arif ziyaret kir, bi abê çeşm û xûnê dil wudû best û taharet kir. Ew dîwana aşiqan, ew dîwana hezkirinê, dîwana evînê ku aşiq wexta dikevîne diçine wir ruhekî manewî diçin wê daîreyê rû binin û nebe aveke normal, bi ava çawa, bi hestîrê çawa û bi xûna dil destpêj dikin û taharet dikin kevin wê dîwanê. Em ê jî emîro biçin dîwaneka wisa, lewra em dixwazin îro ku em ji wê meya Malayê Cezîrî, ji wê evîna Malayê Cezîrî hinekî tam bikin û hinekî pêşkêşî temaşeger û taqîbkerê xwe bikin. Lewra Malayê Cezîrî dibêje di şerekeyê dibêje ela ya eyyuhes saqî edir ke'sen ve nawilha, dibêje ey gerî ey saqî wê kavê peyala meyê bigerîne û bigihîne me jî. Em ê di wê sohbetê de îro bigrin û hêvîdarin ku em ji wê feyz û bereketê em tiştekî bigihînin û xwendevanên xwe jî. Di dawiya wê şeirê de jî mala dibêje di îcazê beyanê de suxen ger bête însafê, dizanit muxteser her kes melê sihre îbaret kir. Yani eger di gotinê de, di hunerê de gotin werê însafê û behsa edebiyatê û gotina xwe bê kirin û her kes qîmet pê bide, wê çaxê her kes dizane ku mela şeireke wisa, gotineke wisa li balê heye ku weke sahiran e, însan ew qas heyretê bike. Berê temaşevanên hêja, ev destpêk Malayê Cezîrî bû, me got bila wek nezîre bê. Seydayê Cezîrî sehera sibihê de derê meyxaneya eşqê ziyaret dike, me jî got êvarê vê êvaraha em ê derê dîwana xwe ji we re vekin û em ê îro herin ber ava mezin, ber çemê Dîcleyê, em ê herin Cizîra Botan, warê evîna Memûzînê, em ê herin berca Belek, qonaxa Mîrzeynedîn û em ê herin li medresa Sor rêberiya mêvanê me Birêz Ebdulqadir Bîngul, Mamoste Ebdulqadir Bîlgor, em ê li medresa Sor li şop û rêçên Malayê Cezîrî bigerin û em ê pêşkêşî we bikin. Mamoste tu bi xêr hatî bernaya me, serçava hatî. Xêrdor bî, tu her saq bî, rehmet dê bo bê te. Yê te jî mamoste temaşegerên hêja, Mamoste Ebdulqadir gelek kes wî nas dikin.
gelek xebatê here heta niha zêdeyî 15 berhemên heye niha lîsteyeke wî lîsta berhemên destên de zêdeyî 15 xebatên wî hene gelek roman wergerandine her wiha karê wergerê kiriye û gerek nivîsê wî hene yek jî hinek ji wan kitêbên ku ez ku wî weşand ez jî ji wan re pêşkêş bikim yek ji wan kulê baxê botan kulîlkên baxê botanê ye sala 2018 de derketiye gotinê pêşiyan û guêjê herêma botan û geşayên û buhayê derketiye her wiha roman wergerandine dewere bikene nekene pêkenok nivîsîne li malar û mektubata Seydayê Bediüzzaman û yek ji wergerên herî zehmetin ji kitêbên herî zehmetin em ê dûr jî pirsa jê bikin ew wergerandine mamoste gelek şiirê wî heye her wiha mamoste Abdulkadir Bingöl bi navê xwe Dilkulê Cizîrî jî gelek helbestên xwe hene mamoste tu dikarî bi kurtayî hinekî behsa jiyana xwe bikî û paşê jî em ê pêşî hinekî li ser helbestkariya te li ser mela jî xebitî em ê hinekî li ser şiirên te helbestê te bisekinin behsa Cizîr hinekî bikin û paşê jî mê li pey şopa Seydayê Melayê Cizîrî herin û mê sohbeta xwe bi dawî bikin mamoste kerim te hinekî xwe behsa xwe bike ferm برا سرچپا اس عبدالقادر بینگر سال 1953 لجزیره لطفا میر علی هات و دنیای پوشه بده تکه با برمز به شرط ورد قبولیه قصد و گند سلوپیا وحس دیکر لور من دست خانده دیکر دبستان سرطوی ملور خان پوشه جم ملاین هربه دست به فقطیه کرد كتب الريزي صارفو نحو مقان بشرح هوتي جزيرة من دبستان النوفي للجزيرة خان ليسا للشرنا خان أس بوم كورمان لقيمة خبيو جزيرة مديرة كوروبول النبيسة يوزيش تاني مديري صالة هزار نحصادو نوتو شاشة أكو عدبم خانا نشيم بوم پشتیوه مدرس به لیکولی نسر زمان کردیکر جوخاش بریو هنگیجی برای قوم سر زمان کردی هفتی پشرا مدرس کتابا نویسندر کتابا که اول ورگره دست بکر عبدالله مینیایی به دست بکر پشتیوه از کتاب دی دوره دهاتر بله مامۆستا بۆ هەلبەستی تەژی هەلبەستی سەر مەلای جزیری جهەنە تەکەنگی دەست هەلبەستێ کرد مامۆستا یۆ بەلۆ هەلبەستێ هەلبەستێک و تەدویست پێشی مەکتەب bi nesrê dest bi nivîsandinê nivîsandina Kurdî nivîsandina normaliyan te bi şeirê dest bi nivîsandina Kurdî kir digel nesrê helbest iş pira bû merak xosatan ez gelek bin esîro bin bondiro Meloyê Cizîrî de mame Meloyê Cizîrî bo bê min jî evîn dorê Meloyê Cizîrî bû û ji ber wê çandê hê zoroktiya xwe de eşq û evîna melo û ketibî derê bide ji ber wê hê zûr bi dest bi helbestê kiriye ji ber wê jî bi texmîsê min jî ser seylo hene belê mamosta mêwan texmîsê te jî înşallah em ê bernamê de bixwînin kerem em ê jî devê te guhdarî bikin lê wekî te bixwe jî helbest nivîsîne helbestekî bixwe ji me re bixwînin ha û em ê sohbeta xwe dewam bikin belê yo texmîsê bixwînim texmîs bi kêfa xwe mamosta hene helbestek ku te bixwe nivîsî em ê texmîsê paşê bixwînî helbestek ku em bêjin û paşê jî em ê ez warim helbestet onayê ew bû zemanek pir dirêj bû şekbîna helbestekê te hebû û paşê me got em ê behsa Cizîrê bikin kesên navdarên Cizîrê mamoste Jûrê li Cizîrê ye û navdarê Cizîrê nas dike em ê hinekî pirsa Seyda ji mamoste bikin Melayê Cizîrî gelo ka Melayê Cizîrî di nav Cizîreya de çi qasî tê naskirin ehlê Cizîrê çil ser dibêjin ez barim gelek çîrok û menqibeya ji ser Melayê Cizîrî dibêjin belê mamoste tu hazir ew helbest yo nû destê bide hozir texmîs o melo e yaro ku pir delal e yo şûh û ser vê qame
پیشی جلوت فکر بوم هنگ جهمت لو ارمیا حویله و بوم گویا قسمت اول کویوره دومه یک ذره یک عنایت قسمت مخمرو جامه ده دفتر و هدایت شوق لروی یاره هر وقت مها سمایان به حد شپار و شوخه سردار دل روبایان سودا دکت اویندار گوبا دبت نمایان حسن و جمال و جانان نادرتن تو پایان هرچی نبت بدایت اصلا نهن نهایت دعوت کردم حبیب دبر بانگا صبیرا صحبت به جوش و خوش آد رقص و سما به ویرا کشفک ببود بر ما گوبا امید دیرا خید علوم حکمت جوما صدف کو گیرا مجدت مخبت شد دید به مصحف و به آیت عرفان گرک به قدره نابد به کیف و خوشی سیر و سلوک دخوازد جهدک قوی به جوشی افراستی یک عجیبه دادور نکی جهوشی عارف حتی ننوشی جدست می فروشی غائب نبو جهوشی پیدا نکر ولایت کبر و ریا و سمعه بو سالکی ده آفات لازم خودور بکد جه دا پیدا کد کمالات لورا پیر طریقه ناکد جبوه طاقات گناه و زهد و طامات الناگرد خرابات کسی ببی دلیرت دده بکد رعایت حب و اوینا یاره اول جچابی در کرد تیرک لجرگ و دلدا بیداد و بیمفر کرد پیشی کرم سبت و گشت خوش آخر جسر کرد عشق جهد و چشمان اول ده دل اثر کرد لذر زر آخر سوختنکر و سیرایت دلبر به سطوت آخوا به رحم و به وفه بد دا این ده دست شور بد سینه لبرمه بد قتل ملک البغنیت لوما مدیج که بد شاکی صلاحی هر دم بکشت ناملی بد گازد دیان جکه کم جکه بکن شکایت خمراج دست یاره بو عاشقان تیروتن قلبان دکد وکی زیر اما به جان و سوتن لورا جلای پیر و به بی شکل تگوتن جاماد دست شاهد جنگی جدرد شوتن پیر مغان جرندان وح دکه روایت راز و مرید عشق رنجور دل شکستی دلبند روی دلدار مجروح روح و هستی شهنوبه دلوی مار عبید گستی اطوار عشق و مستی اسرار خود پرستی تقریر صد روایت ناکت جبو کفایت محبوب جراز عشق دامن یقین به کسرت اما بو تطمین و دل جیمن دخواست به حکمت دیتم به چوب دخوازم ناکم به علمی رغبت لیطمئن قلبی عین الیقین دبخشد عین و عیان دبیتن کافی نهن درایت شکر جبو خدایی قلبک و بو مدایی گرمی رو گرگدایی درکل نکر جدایی لطفک جیا خدایی نادم دده تبایی میری و پادشاهی مو یک لنک ملایی نادم ببر که عالم یک ذره یک عنایت بله سعادت خوش مامۆستا ji xwe cizîriyekî dikar bû ew qas ji bo Seydayê Cizîrî xweş bike mamosta hem gelekî hestên xwe û hestê cizîrî ayne ziman hem jî te bi devokayî ew temawî jê tê bi rastî gelekî mamosta tu dikarî ji me re hinekî xebat te li ser cizîrê jî hene û li ser herêmê jî hene tu dikarî hinekî ji me re behsa dîroka cizîrê bike portayî û behsa bazarê cizîrê bike حقیقت جزیر مملکت گلک قدیمه گلک تایبتمندی جزیره هنه یک ناوند و حریم و بوتانه نوب جزیره هنه خدا جزیره وک باجر تیناف کرده یعنی نوب دیگه جزیره باجره جزیره بشه امچی باجر نوب دیگه جزیره بحث باجر دیکنه باجر سه تا خیوه هنه یک میرعالیه یک توریه یک جی کده ها از یک قدیمن پشتی و گنده هاتن جزیره 7 تاخدی شدی جزیر طایبت بندیه که یا دبو کوه هیا دبو که یا طایبت یا جزیره تنده ها یه بی گنده جزیره او دبو نینه کی در ولات ما
یک جزیره با آخبه زانت جزیریه بله gelek kesaya Devoka cizîrê devoka botaya giştî hinekî cuda ye yan na? gelek cedoya debugo cezire tenne xaste ye novo sür o cezire de ev cezir ev debugo vitinde ya ki de bu akıbe tefem girin yani günde dizike cezire di ev taybetiyo ev debuk nino cezir gelek insanın hejo jerobila şereful mekani bil mekid dibece şereful gutiliga arabo haya yani eğer fazla buzani şia ko kilte de ya mesela bu ve Nuh aleyhisselam bu ve roboti yedi duve bu Hazreti Nuh de ya mesela Mamuzin ya aşko dil Mamuzin de ya Ahmet Hodi Hodiye vedi mesela gelek şeyh ve meşayih gelek mazlum de ya mesela Şeyh Halid Ceziri mesela Şeyh Said Ceziri Said Muhammed Kadri Şeyh Said Meczub hani insanın mazlum bir cezire robina بله بله مامۆستا ئەوێ جززیرێ ئەمێن جیل ناوا جززیرێ دیرۆکی چنە وەکەم بێژن مەقبەرە تەنێکی بەحس کرد مەسەن بێژن قبرە نەبینۆ لێ دەرێ هەیە یا مەموزین هەیە جیوەی بێژن کەسێک دەرەوەرن زیارەت بکن و لێ بگەرن چنە مثلا جێ gelek بێن زیارەتی سەریدا حەزەتە لوحە پشتی وێ شێخ ئەحمەد جززیریە پشتی وێ برجو بلکه مشهوره زیندور ممه پرو بافده قیصری و نبو جزیره خده مزگفت جزیره ده مزگفت جزیره یه همین تاریخی دیلوکی هنه قبر سرو جزیره مشهوره دریه مشعت علی هیا او جی دری کش جزیره کرده او جی دری دیلوکی تاریخیه سور ها جزیره هیا افدر همی تاریخی همی دیروتی له مامۆستا te behsa zindana mem kir zindana mem ew bixweş bê dimînî بله هیچ دمینه اول سراویه اول کبت اول بافور جزیره جه میر لید در اریدنا اول ویدیه نوجی هیا بله و مدرسه سورجی مدرسه سورجی هیا جه سیدای جزیری هیا و جه زیارتگاه جزیره حاجیت جزیره اغلب پیشی حضرت نوح قصد ویده دیگه هم قصد بداته دیگه هم قصد سیدا دیگه بله مامۆستا vêga li cizîrê miheqeq li ser mamoste ser seydayê cizîrî gelek menqibe belkî tên gotin nizam gelek menqibe tişta yani li derve lê nizam li cizîrê gelo gelek hene yan na no menqibe hengo bê gotin der heqê menqibe de tiştê bêjim menqibe ji aliyê insanê nezan vekê gotin yani yê nezanin insanên mezin mezantiyoyî biecibî têm bikin cem ve hin tiş yekine mesela yek nezanin dîwano melo çi ye dîwano meloyê cizîrî şi meloyê cizîrî çiqo işq û heqîqet têda gotiye wê fêm nakir bi mezantiyo meloyê cizîrî bi tiştek dî dibêje mesela bilîne yek menqibe yî ev e dibêje rojekê faqa û seyda diger faqên xwe seydayê cizîrî diger faqê xwe qarar dir biçin pîknîkê biçin geştê piştî wê qararê dine kurê mîr jî dibêje vola xwe pîreka xwe dibêje ve em ê hemî hisiba herîne geştê wê mizgeht bînin bola hewa vê weş xwe werin ziyaret wê bikine piştî wê tirobî seyda nexweş keve seyda noçe hemî diçin seyda tinet dibînin mizgehtê de û bîko mîr jî digel hoborên xwe nizane seyda bolde ye hemî hevre tên digerine çavê seyda were dibêjin mania menqibe çavê seyda çavê bîko mîr dikevî hengo çavê dibe aşiqê wê dibêje di mabeyna du ebrewan dibînin qaba qewseynê yani neqeba her du birhên te de ey dilber ez qaba qewseynê dibînim wed ev menqîbeke menqibe di du yibî seyda diçe maqberê pişta xwe di kêlkê û dibêje eşqa îlahî de ew kêl germ dibe pîrekek jinekek ixtiyar seyda di şopîrê çawa seyda şwê de vaqetê ew diçe
دون اخوان وی كيلو ولا جنبي ددي بله. ودون اخوان بيجي افجي منقبه قال منقبه دي ولا هنا ليو حقيقي مازوتيو سايدو نب ودا كفشه نلوي جرم كرنو كيلي دا كفشه مازوتيو سايدو د ديونو ويدا د اشكويو كو وقصيده دا وقزله دا اشكاله كلي كفشه بله عصر خود او منقبه جي يعني مروف لسر راستي وشاشية زدنا سكرين او منقبه جي نشان دادم كو بيجن السيداي جزيري درجة چه قصيدة هلبت عندنا الشعر قوتنا و يعني بيجن مبالغة اللي راستي مبالغة كوصة لبيجنا سيداي مال أحمد جزيري تي نما مصر بله البته شو بهي بصرح يعني ياك بيجت سيدود بيجت والله جهر دو عالم من حسن جانون غلب لو من حسن دلبران هر صنع رحمان غلب يعني والله جهر دو عالم جدنياي وجه آخرتي كسبه بيجي يعني دنياي به الدنيا أقوى إنسان ولا خلق عاشق بينه ضد أولكي شوية دنياي شوية جنتي هر دوكو أرمان جوي حسن جانانه پشتی گل حسن جانانه جو به یودی ده شهدی که لو من جو حسن دلبران هر صنع رحمان غرد یعنی غرد من حسن دلبران نگو نفسانیه نگو تشتگلیه صادقه افچگو صنعت رحمانه صنعت فعاله از عاشق صنعت فعاله یعنی وقتی صد بعد زمان گفتی صنعتی ده چه صانعی جنقشه ده چه نقاشی یعنی مغزاطیو سایدو ویده کفشه نر گرم کنو ویده یونجی بخوامک دی اف حقیقی عشق ویده ده حقیقی مزادی دیونو ویده بجا دیونو این نظر نه دو تشتی دی پایپ بکنه بله شخواه وجود بجه يعني الوقت تصوير ام بيجن وقت مثال دبيجي دبي عشقة ام بيجن مجازي ام بيجن عن عشقة انساني وعشقة خدايك وعشقة حقيقية مقايسة دكين دبي عشقة دنيا دروجن جد جيكي دبي والوقت بلبل دبيجي دبي بلبل عم صد قل دجاغن دي دكين من دباغ يقول عذارا يقول وقل ناري بس يعني جاوي صدق ولا صدق البري هذا بري اما او عطا الهي او حذكرنا الهي تشتكي هي بالاتره او دي نبنا نجوى وسط قلا ناخذي او تشتكي كربالات تشتكي فرمزون خوازي بس هذا هو اللي بيجي كي حقيقات دي بمجاز ابجيها يعني الرياض ده حقيقات دي بمجاز در ورده ابجي بيجي تين الزمان يعني اوجي لازمها حب الجسماني طيب بس تيجي حب حقيقي الرياض ده يو جاد مجازي جي هيا انت ما تبي كي حقيقات دي بمجاز يعني جوا عشق حقيقي بيا مجازي جناي فيني مثلا بيجن يعني كتاب ديني دجي القرآن ده حديث دجي ولا مثلا بيجن حديثة قدسية بيجي خويت عرض بيجي قلتيا من عبد خورا تشتاكو تشعب ناديتي جهانا ديتي و هيج تدلي يجي خيالنا كريم مجرى حاضر كيا وصاد بيجي لبري أما دبين القرآن ده مثلا بيجن دبي كسك وإيمان بينن وعمل صالح بكن قنجير بكن جوان باغ و باغچه هنه قصر و سرا هنه دوان چم ده هرکن او هنه وان اف تصویر قرآن هنه دیمه که معنی او تمام اف تشتاكو عشق بالا عشق حقيقي و خدای تعالی سوزا ودايه او کو ام بيجن جزيري اكراس ويل خوكيا اگر عشق که مجازي جتونه به منون کار و تصویر بكي وقت گوت ما مست وقت گوتي ام بيج مرو بحثا صانعي بكيان بيجي صناعات رسم هري مرور رسامي بكيني بديع الزمان جي سوان تشتت سكني بديع الزمان مثلا حقيقته ومجازي قال لك خوش بيجي انت كتاب بيجي ورقه عند المستوى لما مكتوبات ورقه عند لسر ورقه تيجي بيجي مستوى زحمتيه ورقه تشو
ورگر سریا مالا دوام بکن مادام خبردانم هاتا سری پرسکی دور دجی بکن ورگرش خوا کارکی گلک زوره ليش مرة قالك بذوقه يعني طوي قال فرجة لو من هم دبك ولا كردة من مكتوبات ولا أدارك خلقت تخمين نادي كده ولا دبك كردة من هادو خلاص كده يعني ورجرا خلاص كده بس ورجرا كردي مش كده شوية زحمة ده جبالك الزبون كردي ناري دشتيه يعني هكذا يقول رافع هذيك هاي بكورتينه herkes bunun mukam yapar dokuzda çevre. Şimdi bizim evani girona, şimdi bizim eve sıdıka. Yani guru dile harki bu bir şey geldi zahmete. Le diğer bir çende elhamdülillah Xuda da ki nasip. Lam adar ve mektubat her duji bir nasibimin. Bidas bir şualara yikir. Demek ki tamamen bir şey şuar juri yani. Bir şey sevkeye bir dakika diye bedayı bitim. Bidas bir geri bir yani şualarcı. Bale. Ama her du tene kore halkıyor. Yani duvargeri de مرو دنابر ام بیژن گرو زمانه کی سوک یا زمانه کی بگران یعنی جی پیوی تیتن فهمی یعنی جی پیوی کو حریمی بن او خلق راحت بگهن مرو نوین ابرنی معنی اول لبنه تشتا علمی به تشکی حالی لا هنك زمانی بشكل دبي بشي جيروم ده يعني وقت قادته شنو بهنگ وقت قادته ده بهنگ قيمة بيجي كذا دبي بشكل او ifade diye bir şey aslı bura aslı niziki aslı bina ama hani bebe vale sıdık bebe ama venine böyle çande ben akıl sıdık şeyler kiri yani بله سیدای جزیری یک جوان کسانه کو بدی زمان گلک جه اقتباسات که در رساله نور ده و جوی و احمد خانی جی ما مستبحثا مدرسه صور که المدرسه صور نقطو امن پی ریچا سیدای جزیری هرن مدرسه صور نهادی سوا کبری فقی درسته دخینین درسته داین مخابن درس نوی کردن سال سال 1925 سه سایلوی که مازن من عبدالسلام حبیبه ملای ورزی همچی مدرس یک انسان یه منفی عددن یه جمع درس خواندنه پشتی اف قانون لایقلی که دست بکر او جبر چو پشتی چو یعنی هدیک جاران هاته بکرین جی درس دارو هاته بکرین نه ولی دوام لیالی فبس هشت صورة يقدر سننا حالي حاضر نو رسول هاش يقدر وجه جبتن يعني او جي ولا فات جي ولا بصات صالون درس هوتي قلتن ومدرسة شيء او بي مقابل نو درس نو يكرن كده موسى جارة هري داوي بقبل قصو كتبيات كنجي درس تداد هات خواندن فقيات تداد خواندن يعني بريو هشتيه بريو 1980 بريو 12 ايلول ذهن فقها بين لأبد 20 سنة يقد تدنين میراث سیدات هم كنت مدرسان ده دیوان سیدات هات خواندن بله نهاجی تی خواندن يعني مثلا ساده تخمیس هات کردن مثلا عبدالسلام نوجی فجی ساده تخمیس شکریه سیدا شکریه بعدين ما مثلا سيدا عبد الكريم زار وارد انسان جلك حق درس حق مدرسه ده حق سيدا جلك زانياري بي حبيراني او جي عاشق كي سيدا بي او جي دوام لي صحبت فاده بعد سيدا ديك و هلبت وي شروع بعد كده يعني يا شو بي يعني ولا حق سيدا ده زانياري بي هي بلي راستيجي سيدا كي قالك ابو رحمه خدي لي بله ما جي قال جي استبدك مفاجي ديوان جامي ولا مخاط يعني ده درسيني جامي فنديان ما مستوى قصيدة لسر ملاي جزيري قصيدة كين قلت الجزيرة قصيدة بيش هنا بله قصيدة بيش هنا قصيدة بيش جزيرة سيد بشير هبي إنسان جالك حق سيدو ده أو جوالي زانياري هبي دنگ جالك باش يعني هم يهو خندن هم يهو سيدتا ديد خندن لوفات كريه أو دو يكدي هيا عبد العزيز benzer de bezile dengi gel faşa avcı yani YouTube'da kaside yüzde sayıda bir kaside bir hana
بله بله لیه یه شیخه آویوان هاو بریم بیجی بر شیخ بون و تکیه بون تزگاه آوان هبون قصیده بله بیجی وان هبون بله بله یه ماشاءالله بوی آهنگ خوا بوی روان بخش خوا بله ساکریه کو بعشق و شوق شعر ما مستفد خوازي شعرك سيداي مالاي جزيري شيرو بكيان ام صعبات اخوة او كان هنك هنك أبي بهنا يعني أذكرهم شروع قبل كماني يكشفوا ساقي جأزل يك دو قدح بودا بمندو حتى بأبد ما سكمور كلازم يعني وده تعالى رجع أزل ده أفقده إشكي دائما رجع نش دودا رجع أزل ده أبودا دائما حتى أبدي يقول حتى مرني فيش مرنيجي يعني حتى أبد أمست كمور تلاسم يعني أبدي مستم أسافش أشهر كابينا سيدا جلو بحث صبر و تحمل دیگه تربیه ولد بيجي صد جور و جفا دي بما نتيجة داريتا يكسر تو نباتي والطبع مجاسم است بيجي در براخه بيجي تو صد جور و جفا بدي ما ام دست بصداقتي ام تركو تراجي تو وك نباتي تو وك شاكري اجي طب مجاس فولتي لنو بيشيها شو مش شقة بيجي بيجي هذا بكي تبقى وليني دي تو بقى تروي شكلي دوني بيجي اجي تو وقت دابوتي اجي وقت ما جاسمه تو شقة بقى ولي دي تو بقى ولي بالسادة ايد البرامج ولا تو بصادون جو رجع بدي ما دي تو نمن كده از دفتر بعدم وبعد داريه تهرب لو رو مثال منو تا ابا تستري حتى بالشكري اجي مشن شو دمو مش شكري ببينه دينا سرده توجي ولي سيدون جزال بجي قال لولو منصوري جنازبه تو دخوزي والشعر معلومين توجي شيروزي تشحوزه اگر تو لؤلؤ منصوري جنازبه دخوزي تو لؤلؤ منصور لؤلؤ بدو بي شو اصبحينا اگر تو شعري ولا حقيقي تو بغوزي والنحو جنتبتي شيروزي ولا جزي ولا مببينا شعري مالي ببينا نحو جنتبتي شيروزي سيدون جزال بجي بحثا دعوة دوزوخات که جبو دعوة دوزوخات مرنوه چیه بجي عيدا و حبيب نظره يونده بقربان بماله يا رب ببینم روشهله سكين دست قصابي دا بجي ايرو عيدا حبيب و مجي بجي نظر گريا چو وقت نظر كن بجي فرون روجه از قربان که بده نظر دادی دار بجي سيد بجي بود دلبر و مجي نظر گريا کو قربان که بده سيدو پشتیوت بجي خواهدی از او قربان بیمو پشتی به خواهدی بدهتی روش درکتی سکین یکیدک دست قصابی ده خودی سر بجي گیری یعنی بجي ایرو ایده حوجیانه وقت زانین ایده ده مسلمان قربانه که دادن یارو مجي طرف نظر که قربانه که بده گرو ممکن عملو بده قربان یعنی دمکی دعوی دعوه دوز آخره نرد یک ولی را شخص خوشه یعنی دبیجه بلا یحتاج از دست دلبر خواه بشمه از میرکورم از بمرم بیم شده که سیدات بجه نکو شرمنده جروی تبویو آفیتابی به زوال چه غره یعنی بجه ای دلبر اگر روش بچه آبا بچه غروبی غیابه سبش سهیتو ریفه یعنی تو اقوى صحيح روش فتكتا بعد تشبه تهديو رويتا دشي اوبو سيدون بيجي چندكي صادق جمابن بيجي جون فدوبن وقت مالي لازم تدوبن ويج دل جان خدايا بيجي شقا عاشق هاي صادق همي كوم ببدا شورا بيگوتن دكو جان خابدن دي سوجي وقت مالي ديش وجه چونكو وي دل جان خدايا يعني نحوجي بيقول أبي باخذ ولا ما لو يواك ماله نوبل دا وقت اللقاء بتحي بند فناي من روح جنب بلي بيجي أوفيتو بأحديات دخادو جرتيا كاو نكو عورك هيالي جرتيا شوفن مرامات أوفيتو يعني روجو أحدياتو قد أولا كائنات جاردون
داگیر کریه و چه استاد بدون بيجي خد أولا هذا دفاعي شو زيادة دفاعي لا منافعي جا أوجد بيجي وفي توب أحديات وفي توب خد أولا جميع جردون حمي توجد كريا بيجي بدأجي وشرا نافعي نقو أولا كهجوي نادي تني شو بما رمض نبي نقاشي كيو شو بيا شو بما رمض يجيا يعني شو بما نقاشا نقو أو نافعي نقو أولا جوي مانع يعني أصلاً که جوی ندیده نوری شو به من کار ببینه سیدو دیشان بجه توش بلایی بپرس توش بلایی هر بپرس اسرار عشق حل دیکه و معمای چه زانه صد ملا و مستعید هند بجه سیدو بدو زمان افا دیتیا مالکو ها دیتیا بود سخفا قبیل کریا بودیا صد ملا و صد سعید او جوان تی روایت کردن بجه علی فهم نکرده ولی خواهی کریا مخاطب می علی بودیا توش معنایی بپرد اسرار عشق حل دکرد و معمای عشق چه زاند صد ملا و مستعید نزد کلا بودیا صد سالا و صد ملا و صد سعید مستعید يكون كتاب البر خلاصه كي بن ملا يعني نامزد ملاتی مستعید اول یعنی صد ملا مستعید نداره تعداد صد ملا و صد سعید من دفعه سیدات بجه بدینار دنی زنهار دایار خود تو نفروشی کسی یوسف پروتیوی در عالم دا خسارت کرد یعنی دبیجه یش بوی دعوا دو دفعه یا جی بوی حوالتی افه تو حوال افه تو دوست افه حجیکر افه ندم مال دنیای پیشی وارد بجه میسال تیلی سر حضرت یوسف علیه السلام کسی یوسف فروتی وی در عالم دا خسارت کرد یعنی حضرت یوسف علیه السلام نه فروتی لی بفروشه یعنی نه فروتی بیا ولی چهار فروش پر دنیای سیده دیساد بجه دل یک دی عشق یک بد عاشقان یک یاری بد دل یک گلک ارغان لوش انسانی دونه وقت دو چابا وقت دو گوها وقت دو گرچیرکو وقت دو میلوکو بس دل تنه یکه برچی دل یکه دا عشق یک بد دا عشق یکی بد یک تلی بد منو با عاشق دوه دل یکه دا عشق یک بد عاشقان یک یاری بد نعوجه دوه افجی وایبت بدی جو سایده حق عشق ده ولی بیسارش ارغان انسان دایی جامد شکل به حسلی کوان نظر لخاله جامد انسان بیجانه انسان جانسزه انسان روح دایی ویده یعنی انسانش اشکه فهم نکه سایده آرمان سایده جامدی اوش اشکه فهم نکه یه جامد چه زن حسن چیه کوان یه جامد نظر اول لخاله تشتا خاله تشتا نالان تشتا اشکه گلی کمتر خر طبیعت او که کراره خر فارسی نوی کره خر طبیعت او جامد خر طبیعت ابلهن چه درگه چه کربر جمع فرق نکن او انسان جامد بد حسنی نداره حسن در برا چواله او انسان فرق او کرا نکن جمع یک مطمئن چه جمع کرده ها نرگیز ها کربش فرق نکن حتی و حتی بگی جمع کرده بگی کربش بهتر قدری به سیدات جد بجد من دی سحر گوها الست جوامک جکر سر دوست دست جدام علی لو مویمد حتی ابد سرخوشی حتی حیات سرخوشی سحرگاه الست دوان همیان دجی خویات که ام بیشن عشقاوی عشقه کبالای وقت گلتی ام بیشن خوش بویارا خفدا کریه یعنی به راستی ام هر شتا بیشن ام بیشن عشق حقیقی مجازی بهوره لبری عشق حقیقی بالاتره لپیشتره و پرانیج اوه يعني شو قبل دست بكر داوينا عني وقت بيجي وقت لقائي بتحيب دبقاي من دفناي دلو جنب من دفناي روح وجنب سلام دا دبي وقتك لقائي از بو بيحمل سلام بيجي از راس تبم وجنهار بيشن من روح وجاني خاب بيشن دايو فداكية او خاجينجي بيشي فداكية او عشقك
في شكلی به جفا بمش به عشق که مجازی به عشق که مروفاهی زوب مرون کاری میزاب کی و مجرمه جام سر اوای کی علمی اگر مسر سر تشبيه ملاي جزيري لسر بيجن رامانين وي لسر مشرب وي لسر وشتاي وساقر مسكن ذي مرب برامي قدي تشكي وذي مرب بشكل كبير سبني ما قلت هني امي هنا كيلو مع مستنعص بكن تخميس تل سر ملاي جزيري هنا وامي هنا كي جبو بركة سيداي جزيري امي الشعري جبو خنن ما مستد لسر ملاي جزيري تخميس شكل تخميس شنا طيبتي وان شنا وأود جنب كانت تخميسه كي بهذا بخينا تخميس معنوي بينش كرنا تخميس بينش كرنا يعني ددو دابد مالك هبن يه هالبسفون كي هالبسفون اللي بخوز ود دو بيك بينش بعين قافية السيا خدوتين سادة ود دو ديك بينش مجي بدل دو شكرنا يعني دو تخميس بسا سيدو هذا ياكي أول كيوري دو مفان يو ديجي تو دزوني بخده من تو خيوري شابور أو جيو دوية بسا سيدو شكريا تا ديورو سيدو شكريا السيد خازي كرم كأم أو أنت بخينا بله تخميس سيداي جزيري بله دل خمگین جتا اصلا نبو حالی شب و روز هسترین خوینه درجی بوی سال شب و روز لو دکم گازی بنازو بدلالی شب و روز کرم کردی بزانی بخوده من تو خیالی شب و روز بخیالا خمدان من تو لبالی شب و روز خط رحم نینه تأیار بوی دل هر وکی سنگ جدو برهم تنشون کرد کذب و من بتفنگ اوج دسته تا یلو و جمدر ناک بدنگ هر بمیزان درشینی جگری تیر و خدنگ جنسق ساعقه مج قوت هلالی شب و روز شب حتا دان سحار جت هر قارینی تین و دبا کوتو دکی آخ کسرین خمگینی تین که سبب چیه جچوبی هسترین فرخینی تین مثل گوین تروان نال جدلی مسکینی تین ام نزانیم تو چرا هر ود نالی شب و روز روی گلگین تج دردان وکی آیوان وکی ایوا زری کرد تتن عمر خجارک حیات بری کرد دل و میلک تج قهر جکوبان سری کرد تب فریاد و فغانان بخوا بلبل کرکر الله الله جی چه دردی ودکالی شب و روز تغرت هر او دل بر رو بپی مسکنی کرد سر و چوبو دیمو برهان بویلنگی خنی کرد بلکه پیوی برکات روی تف گلشنی کرد داکو دلبر قدمی لی بنهت روشن کد لو تخینه وجه چهوان ودمالی شب و روز دلکلو خیتج استاد دلیلک خود هبوی دنوشینو و میدو گنهک تیده نبی لو دبینم دوری نوکی قدحی توج نبی فتویا پیری ملا یان به الهام نبی ویمه هر ودنوشی به حلالی شب و روز ساعتات خود دیدا هر سی مالک پیشیته بون و هر دو جزیری یه سیدای جزیری بون براستی جتا به هنرک گلک خوش هوناندنه اصلا لو يقوي ما لجبركون متفق قلتني مجي جمعية سايدو باقي خدي مبدو خاطر اشخاص سايدو يوبو فرعونة ان شاء الله باقي بو بخير ان شاء الله بو نياتي بو ما بس بشكل يعني ما مست تخميس خصوصيات تخميس چنه بجن تخميسه که باش دوی چی تده هبی تخميسه که باش دوی وطهوه دیگر یو جبريوه به مثلا عيني وطبي يعني او خودت چه بده ifade کردن یه
تخمیزی چکیجی دبی شوی واته دور نکوه دبی دوام بوی و دبی قافیه بشاوگی قافیه بجی عین بی افراد و طیبت بندیه به هنه و همه فرد دوی شاعری نه سسی ویراجی دبی پیش واته بی و قافیه بی بله يعني دي هردو ام بيجن باهنگ بن و معنوی مرو جانا نزاني قالوا كي نويسيا اگر مرو شعري ناس ناكي بله ما شاء الله هل بس تجمع مستفيد ده قالك خوشن بله خودش راضی به ما مستد اما او هل بس تك خوش ما تخص استد ام بحثا شعرتي خوبكي يعني محبت ما مستج ما بحثا ورقري كربو بله ما ورقري كربو قالوا زحمتي ورقري او زحمتي مزنا مرض ورقري دجي يعني مرو بخبر بيس يعني بيجي يعني مثلا تخميسه كده مثلا هات بحثا سيدا يجزيك ما تخميسه تنسل خد عندنا تخميسه كي لسار شعرك كهي جبركو ام بيجن ورده قالبك هي عروزك هي فورمك هي وتشتك هاتن قوتن هي نفيساندان تخميسه كوسا كر زحمته وك ام بيجن وك ورقرج ورقرجي ام بيجن قالبك وهي تشتك هاتي قوتن مجبور عين بيجي چندی كل غوري تشاش دي يعني تقول تكين دي يعني قالوا انسان وقتا کو بخو آزاد به تشتكي بيجي و دبي تشتكي علمي به تشتكي اكاديميك به تشتكي کو نو به ایدیا که خابي کی جان جوان زحمتت بقولي فكرتك برو فکرم روی یه خواب بجی چیتره معلوم هم گم روی استخاب این زمان برو حساب برو تیدا بهتر سربسته هم گم ترجمه ده بکی برو فکر و رمان یه فدیت اثری دبی دانه بچه بیاقه و حساسیت دبی بودن بچه بیاقه و گرینگی و جبرمه چنده یعنی برو فا دست بکی گرک چه نصیر به چه تخمیز بده چه زیده کنه سر هلبته به یه مروح فا به بهتر مدیده سربسته بهتر مسئولیت نو بینه یعنی یادی مدت تصویر بلکی مروح حقیقی ده نگورا و اوکیریه بر پرسیاریو و یه مروح بهتر اسوید دستیه دمه و فکر دمه مروح بهتر سربست یا خود سربسته بله ما مستبرتنك برس هاتنا تخاطي برسك جواب يك جي برسا برهمه كتاعت يكرن بيجي ما سعيد كرداري برسيه قوتيه من برسانو بهارا مزنان بكرا ما مستتشمانو بهارا مزنان نويسي نوبهارا مزدن سعیدای مزدن سعیدای به مزدن احمد اخوانی نوبهارا بچو کن چگریه اوش بچو کاره مجی گو براش مزدن راجعه کبی مزدن راجعه کبی لامو او گلک سال من گلک زمان من پی بچون 13,000 قصید هیبین کردی تدانه و دیزه که 7,000 هیبین ترکی تدانه و بس پشتی بشک جی کردی یعنی مثلا پشتی من زبان کردی پیبین کردی ترکی دانی برهم ایدی پیبین ترکی تیره نکرد تیره کردی نکردن بشک و بده ویجی یا کردی جی بچه کریه و گلک زبانن پی بجی چو اوج همی عروضه یعنی کشوی عروضه پنج قالبین عروضه تده هنه و بدجی اسرو برزه خواه به مناسبت سعیدا زیدان آبری زنا را داشتیم اوجی وی آریکاری ها میکرد و به زحمتی ها بده اویجی آریکاری میکرد ازی تشویق کنن جوی خلاص کردن و ازی سرا به رزه خواه جیرا پیشکش بکرد به مناسبت بله ما مستبرتك ديجي كمتي برسكيه قوتيه قالوا بتشوي بتشاي مروف دكاره خو بگينا اگاهي لسرجيانا ملاك جزيري جغيني ديوانوي توچ افغانيين دن هنه يعني برسوي كريا غير ديوانوي تأثير بيدي المقابل هك هبجي ناقونا رجوع ما يقولوا لبركي اب ملت المملكت ما ملت ما مزن الخوا فدي دانو كفه دبي اوجي او كيو ما بي يعني هك هبجي ناقونا ما حتى مقابل غير ديوانوي نينا
بله و تشتێک و تاریخی لەسەر تێن گوتن جی بحسابی ئەبجد لەسەر بله شعری گوتن و بله وەکی مخابن ته معلومات ئەو دەستێ نينا حتى حياتي خدجي أفنين يعني حقيقي هي رصدين هم بجناش بريو حضور دصاص سيصاد جدي كان هم حضور كان صاد كان كتاب أفريد حياتي نبيتون ديجي سر يكي سر طريقي أو نكرنا يعني لك كم نبينا يعني حمي نبينا يك يعني ما وصلش بول جزيري اختلاف كده يعني اختلاف تێدا هەیە مامۆستا کلاسیکên کوردی de مثلا بێژ میسال شعرên فەقی تەیران de ئەو gelek اختلاف heye gelek ferqa navbera nusxa heye belkî ji ber ku zimanê hinekî hêsan e di nav xelkê de jê kêm bûye hatiye ji ber kirin hinek lê zêde bûne mesela bi rastî gorî fikra mesela dîwanayî de mêdene gelek caran سه چهار مثلا مالک و عین تشتی دبیجن و اف جی بو اهل ادبیاتش بو اهل کو هنر مشغول دبن جوان کماسیه که لبل دیوان مالای جزیری جوی علیده belki جبر کو زمانه هنه کی گرانه مدرسه ده گل خوش هاتیه محافظه کرن و اگر تنابر نسخان ده هلبت جن هذا مثلا جن هذا مو بيني بجوا وزن شكستي يعني او بيا لبلد ديوان ابي قال لك رسنه قال لك خوش خاطيه باراستن و بيغمانها بله يو ديونوري بله ما بدا حياته ويكر ما بدا حياته ويكر يعني حياته ويدا اختلافها يعني او جي يهمونك ما يهمونك كتير موجود هناك اساليب هبجي نجوا رجما يلو بنجي مثال حياته ويدا حياته ويدا جي اختلاف يعني جرك حياته بوتا كورستن حمي يعني كده كيجان حقيقي كيجان صالحات يا دنيا او جرك بلي يعني او شو قلنا بلي او جي يهمونك يوم معلومات آگاهی من حق حياته ويدا جيانا ويدا الكودري جيا شاوية امان معلومات عن قبل هندك دزانن او راسته مرات كارد ديوانا يبين كو ديوانا بشكل خوي اصلي هاتيه غاش يمه او ربنا خا او ربنا خا فراستيا بله راسته بله ما مستعم هدي بر داويا برنامه خاطرين بله الخاطي ام قلت تي داوي بهيزن كرم رشته راضي به برنامه ها گرگ باشه برنامه ها گرگ باشه بلا بردوام بکی ملت ما امتحن برنامه هورینه در زبان کردی چقدر خبرت بین کردن پیجایا ملت ما گرگ حوجه ملت ما به برنامه هوره یعنی انسان فناز بکه بر حفظ ناز بکه فکر رومان فش خبر بیجی که واسه مهاب خبر بیجی نه اپده دوام بکه افسته ولی پیجی دوام بکه سپاسی آباد که کون خبرت ولی دیگه ساعتاتش خوش سیدا گل خاصیت دکن تماشاوان و تعقیبکارین هجا مامۆستا بەرینها نەخۆش بوو نەکی عاجزیاوی بنەخۆشیە کۆرۆنای کەتبوون الحەمدولله باش بوو لە هێژی هەنێکی پێرە هەبوو دگەل بێژی ئەم لەشکاندن بەشداری پرۆگرامە بوو ئەمێ داویە دەیەدی مامۆستا دزان ژیانە مەڵای جزیرە ئەمزان کە و هەفت چاخێ فەقی تێرانێژی ئەمێ شعرەکە وی و فەقیە تەیرا هەبرە بخوێنن و ئەمێ خاطر خۆدەوانێ خۆ بخوازن و ئەم کێ خۆش بن و خوێندەوانێ مە تاقیبکاری بەمە تاقیب بکن و ببن ئابۆنێ قەنالên نوبهارî مامۆستا هەلبەستە خۆ بکن مامۆستا tu ji ber ku cizîrî tê şerê mela bixwînî û ez jî yê feqî bixwînim Selama min heqîrî sedefek tu vê têkin îro kes di cizîrê heqen melêkin ku ji derba tîrê derman heye lêkin Selamên milyoketon bêhed û bêhetêbin şubhetê avên şeton ji melê li mîm û hêkin hilakîn ji zehmeton derman ji lam û bêbin Şerbeta lam û beyan
نادم أزوي بحياتي معدنا دال وريان دبارين النباتي إظهار دكن معنيان جحسنا بطولاتي جنخش بطولات مسينة بطخانية تعين صفات تجلد قلب ميا دعيد شب برات جوان را مسجده سجده شکر جارك فرز دوی سالي نپرده بستارك لبر وجه هلالي أحسن الله تبارك جسر و جمالي ملادان فاکی جمال و نور انصافه دوجه تجلوه بحرف فكشافه ضمير درن معناه حاميم عين تلقافه دران دوه معماه حين حفت حاميمان نقطان لي پیداكن باوي نجم جيمان عشقي جي پیداكن اسمين دو تاسيمان ميمان جي جداكن حفت خم تجي باده دميتده قدمي خما كومي إراده عشق جام جا جمي لوح دنون لصاده لو فيدا قلبي ساقي جي خمرة أزلي نون وقلم جي آفراند داره تروحة أولي رزق نصيب بقدراند أو بمرادا مسألة نقش مجاز بصوراند نقشه مجاز تلصمه مظهر جرنگ مرآت صورت لبرمه اسمه معنا بتجلات حرف نورين جسمه كاف يا دو آيات گلم ji destê xaran ismê Muhammed navim bilbilim di gulzaran ji eşqê lewzer bavim di remza mihirdaran tu rojî ez hetavim كوكب دبم بشرة نورك منزهتي شو حسنك مصورة اسمك جاء الله يقين بفا مظهرة شرق صد خرجهتي birîndarê eşqê me dûrim ji siha bihan dizanin medahê kê me hezar û yek û sihan senaxanê melê me li hemû erd û cihan شمال عين نورة شوق لبر ستورتي پروانة بدستورة دچرخ تمادورتي حيران سر خفورة لو جان فدای یارتي سعادت خوش تیدا شعرا فقیه ایران گلکی دریجه مگو همه بولا وسا برکت بی شعرا ملای جزیری بخوین ما مستا انگلکی سپاسیت بکن و گلی تماشاگرین هجا مالو آنوا کو ام تعقیب کرن و حتی برنامه کردن بمینن دخیر و خوشیده و بخاطریون